tuta mancha chikuspa hina tutapi hampusqani hamuspa huku huakananta pataymanta huku wakamun pichus maychus layqay kuchiwa chayri wañunayta chusyacha imapaqchus chay hukupis waqanmi seguramente wañunayta chayacha. Saludamos a mis hermanos Armando, César, Marvin, Griselda y a mis padres Pedro y Matilde. Caballito punta piari, saikus hasamati sharkani, chay sienega pampi manta, hakaklu hakak wakan, manaya chaspa kanokaka, hakaklu taya chaparkani, kunaya chapas mantacha, pobre loco siki casiani. Un saludo especial, con amor y cariño, para mi hijo Shair Ramos, quien es el camino de mi vida. Puhyuman rerjani, chaypitak machay kamusqani, mana tuta mancha chikuspa, hina tutapi hampusqani, hamuspa huku waqananta, pataymanta huku waqamun, pichus maychus layqay kuchiwan, chayri wañunayta chusyacha. ¡Vámonos! ¡Vámonos, don Agustín! Zapateando desde Quinzapugio.